Lily, Pikalan. Kanda pitharai karne ka bisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsi ukat no ma? Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man kaway pa kaway kaminsim kalong ka koridor. Entah kesni ngikum ke Himas Tengah Youth Federation nilayok banwan hang ne office jong ke Meghalaya State Pollution Control Board nang benta ban ya kendu ya ucarman jong ke ni kabut Henry Namar Bo Umdon nilayok ban ya kendu ya usketri jong ke ni ke Meghalaya State Pollution Control Board haga jingi de bat ke public hearing jong ke ni ke Sri Cement Limited niwan hang ne menta ban karpat ya ke ni ke Pollution Board bakanum de ban initiate ya ganu ke public hearing jong kene ke Sri Cement Limited haga jingi de bat kate ke mines bakila de ban propose hang te hapo ilaka jongi kanong rim ke bangi persa ya gane ke public hearing kuma pila juyo sngu hilung bagila patai kubor kade ba sibenta na ketu ke propose ke area baki propose ya ketu ke mine jongi ke hap hapo ke ilaka sutunga jongi dekat baki patla ban penbej ya kan uni uput ngin liang jong ke Himas Tengah Youth Federation ngin yai persya ya kan ke public hearing jongki pat kum juru ke ilaka Tengah ya barok ke wei kum mulai rai hadorbar ngin saya persya ya kan ke public hearing jongka te ledak kene ke Meghalaya State Pollution Control Board ke persyang ban lekbor leni ban initiate biang ya kan ke public hearing jong ke Sri Cement Limited ngin liang jong ke ilaka Tengah bat kum juru kum ki nong ilam jong ke Himas Tengah Youth Federation ngin yemi pat ba hakata kasngi ban ya persya biang ya ka hakata kasngi barok ki kunjong ke ilaka negru ki kentai ki senrang ru kin yemi pajba ban persya ya gane ka public hearing ke bekin se temu ban penlong tel buat lada jia kinu ki jing sengusi hakata kasngi ke ni ke Meghalaya State Pollution Control Board rengkat bat ke office jong deputy commissioner jong ke East Gentia Hill District kin bak khle ya ki ki jing jia ki besngusi